uSiphiwe Kamsomi okhethwe njengo-ward candidate wase-Ward 78. Ngithanda ukubonga umphakathi wase-Ward 78 ngokukholelwa kumina ngiyingane ekhulele kuwona. Ebese sibonga ngaphezulu kwawo konke ubaba uNcamalala ozivulele lo mbutho esiwuthanda kangaka. Ngithi bafowethu siwumkhonto wesizwe, asihlangane si-unite ngaphezulu kwawo yonke into. Izimo esibhekene nazo zinzima, kumkhonto akekho umuntu owinayo bafowethu. I-process yo-exercise i-democracy. I-win ngiyacela kuwo wonke ama-branches so i-celebrate amhla ka-5 bafowethu. Ngiyacela-ke bafowethu ukuthi sihlangane more than ever njengamanje ekutheni siphume siyokhankasela umkhonto wesizwe ukuthi ngomhla ka-5 November umkhonto wesizwe uya-emerge kuwo wonke ama-ward. Ngiyacela-ke bafowethu ukuthi sibambisaneni, singazitsheli ukuthi umkhono umuntu owina awuwin against your comrade, awuwin against your comrade. Kodwa kubalulekile bafowethu ukuthi against your comrade kusuke ku-exercise i-democracy. Ngiyabonga nje kakhulu kumphakathi wase-Ward 78 ongithembile ngiyingane yawo ukuthi ngawumela ekutheni kube yimina osesigxobeni njengekhansela. Ngiyathembisa ukuthi umphakathi wase-Ward 78 ngiyowuseva ngendlela eyaphambili with dignity nangayo yonke indlela ukuthi sibambisane. Mandla. Ngiyabonga.